ما صبحت فوق السماء الأنجم ما مر خد الأقهوان على الندى ما هام حوله ما هرامك مسلم ray musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawi yettude allah subhanahu wa ta'ala juulen e nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam no amiron holliri noon haray en fottay ɗo sayi wo e alansaraje ɗen si juulama wooda ko ɓeydodirɗen e kaɗo diina donc haray hande ko toɓɓe ɗiɗi wonɗen en ɓeydodirde ɗo inchallah en juutinta haray toɓɓere aranere nden ko yowodiri e sartiji kaɗo korka toɓɓere ɗimmere nden ko honɗum bonnata kaɗo korka haray ko ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi hine wiyawa billahi tawfiq haray ko addi kon en ala e yarde no defte ɗen yarta noon sikki tun si woɓɓe ala leyɗe wawi ɗanninde o micro par ce que no suuƴuɗe ma uyta volume o ayo donc haray hiɗen yarde laawol ko wiyete ko laawol ñoggande ko hono woni ɗum résumugol fiyen ƴettu ko tawata kon ko naftorten kon e mum joni joni hara hina wiigol sar hay iwtira nokkel ɗin fof sina ɗum tan on jotira en haray ko addi kon se nani no wiye sarti ko hunde nde tawata hina kayre woni pilier kono noon si nde tawaka kadi ko duwa moƴƴude ko moƴƴata ko ɗo wiyete charte kañum hina pilier walgoy kono si ala ɗon haray ko duwa moƴƴude ko moƴƴata no jeeya misal mum sen ƴetti o montre wengiɗo ɗo marɗo aiguille o wiyowo tik 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 ya on eɗen andi oɗo sen darimo eɗen andi pilieje ɗen ɗon ko aiguille o jinda koy kono fiyo o marche ko il faut batterie ko sifa noon seediri ko wiyete kon charti e ko wiyete kon rokunu ko piiji ɗiɗi sertuɗi joni noon ka sartiji korka ɗo nanen fota karama ko ɓen hiɓe waɗi sartiji sellugol korka e sartiji waɗɗagol korka e sartiji sellugol e waɗɗagol ɗiɗo hiɓe yarini ɓurɓe hewde ɓen e maɓɓe donc haray en hawtidira ɗi jumla tan naɓi den ɗiɗi fof haray ɗiɗo si en hawtidiri hiɗi gasa wonde ɗi jeego al islam al bulughu al aqlu al tamyizu al qudratu al iqamatu no ɓeyditi ton at taharatu ɗum ɗo ko sonna ɓen concerne ko ɗiɗo joni haray fiyo neɗɗo on horu premier sarti on ko honnu ko al islam ko taw ko a julɗo l'islam waɗɗaki kefer on l'islam honno afan korka ka waɗɗaki kefer ɓe andi woɓɓe ka golleji sabu ɓe gollida e jiɗoɓen ɓe nammo aussi je vais faire l'exercice mi essaya e darugol est ce que mi hooray ka mi hoorata simo faalam wawi horde kono noon o mara baraji fi honno puisque sarti arano koyo taw num ko julɗo fiyo heɓu baraji ɗi al islam e raɓɓinɗinade ɗum ɗo ko piliyewal tawayngal mana sarti tawayɗo o diwotako ɗimmun ɗum ko honɗum al bulughu helli fegol si on tigi helli faaka mana o fawaka haray waɗɗaki e dande makko himo wawi noon horugol ka waɗugol exercice ekkitagol wono pay koy iɗon andi no jeeya e ko faɓɓen ekkitirte horugol kamen ko wiyete awre e talawasi e ɗowtitere awre woni ñande goo suumaye talawasi woni ñande 15 ɗowtitere woni we bimbi laylatul gadre ñande 27 ɗeɗo tati haray pay koy no horineɗe fiya ɓe wakkilo ɓe andaka ɗo korka ɓe fuɗɗo ɓe waɗa exercice donc kono ɓeɗo fawaki ɓe no wawa ko pay koye naɓorteni umra ma ɓe naɓore hajju fi sen naɓoriɗo paykun hajju o hajji si o helli foyama hatta o hajji hajju farilla ngu donc woni ɗiɗi islam al bulugh
tati on ko honɗum al aglu ko yo tawonti no mari hakkil suumayi on waɗɗaki feetuɗo si goɗɗo feeti ma kala ko yowodiri e ñawore feetere wano juunu tawa seddidira weeti niɓɓi haysi feetawal ngalanni piyata kono anda ko wiyete kon tigi tigi haqqil selluki hisuki kinko watta kon o wata wadde ɗum oɗo kadi haray fawakimo watti ɗon honɗum alqudratu wawgol ko tawɗa wawi ko honɗum fanda wawgol ko tawɗa wawi horugol ili bimbi ha kikiɗe fi honɗum puisque si tawi ko a nayejo tawa a ronkiti estomac ma o wata wonde ñamali an waɗɗakima siko a nawnuɗo nawnare nde tawata ndeɗo masala wano mo tawata gastrique mum no tiiɗi han feƴƴiti tawa o wawata tenude o waɗɗakimo wa kazalika sifa wano ɓenɗon e wonɓe e mana ɓenɗon on faami ɓeɗo waɗɗaki ɓe horgol ngol fi honɗum li adamil qudrati par ce que ɓe wawata ayiɓe on hino feeñi ko to waɗi kon tawi ɓe wawata haray watti ɗon hombo sarti hikkiɗo ɗon on ko alligamatu ko taw hiɗa jooɗi fi honɗum par ce que waɗɗaki wonɗo e voyage nde wonno voyage no satti nela sallah sallam ɓe maki asafaru qita'atu min al azab voyage ko huntere lette l'islam o wi a wonɗo voyage ude mapode e wali sihoy e ko coñci honɗum wattete nder ton e ko honno yarata ko leer homboni volon ammen towntanima haysa horal a ñawla non dey townitaka few a ñawla a yoɓoye joni noon no gasa landal ara ɗon hihi millan faala yaade ɗo e guine mi hoora ka mi horta falakal ihtiyar ɗamari suɓago fi honɗum puisque ɗo e guine avion leere joyi jeego machallah a ɓornoto ɗo laaɓuɗi poy hewta kadi hara hay hunde probléme ala sattende sen ƴetti illa on e wii l'islamu ko hayfinirannoma ko sabu sattende wonde nden ka voyage e wi ay ya ndaaru si yiɗa faala a horata a yahay tum se wi noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu onon ɓe téléphone ji ɗo hotugol ka cuuɗi mom ɓuri moƴƴude waɗi sa wolanali goɗɗo goonga a ño'oyay mum ɗum noon ara heɓaynoɗa baraji heɓa bakka ɓe a acciti golle mum a rifi famingol en diina a ari a waɗi escale ɗo ɓar ko yen escale ko ha volon fokkita par ce que yiɗa en sali téléphone ma o wona mo hadara habbiɗa ko habbiɗa tanki ko haaju ma ko woni e mo hadara ko fadde goɗɗo noddalima si goɗɗo noddima a yahay kadi wowla sohonsina kadi mo hadara on karama ko ɓe wi ɗo hara yan sitta sa hotu ka suudu wonno ɗon kam bete a sa heɓali baraji heɓata bakkatu ɗon ɗo no kaani waɗi sa ari okko ɗiɗo minute aji Allah ay ha ka mamaɗo ka wona toon kono an hiɗa jooɗi si hawri ɗum andi ke tun ɗa woni seeɗa ƴetta téléphone ma o yaha sofonsina yimɓe ɓen karama ko ɓe lurra wonde ɗum ɗon la yajuzu barakallahu fikum jazakumullahu khairan aywa joni wiɗen sen ƴetti wonde ko l'islam haɗiri kon wonɗo e voyage ude horugol ko fi tampere nden en innay a tampere nde ɓawɗo ɗuuɗa joni hara on tino wawi horde fi honɗum ɓawɗo hiɗon andi seppugol ma ɗowgol ngeloba hara himba rondi an hiɗa rondi nangen no wuli sattende buya men ɗo kadi ado otoje wodude seppugol ɗen andi hayno muusi fota e neɗɗo horuɗo donc e on sanga ɗon l'islam wi townitanima sen ƴettino wondema li umumi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam maɗum li umumi qawlihi ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar sen ƴetti aya qur'an on wi ɗon hey kala e mon nawnuɗo ma no voyage ude yo ñawlo yoɓoya nden wiye yon tigui ñawlo ma fi muskila ɗon dambugal ngal walillahi alhamdu hingal yaaji ko an voyage o on darata alhaali ma on fewnta hande ka fewniɗen ɗo a ñawloto ka ɗo tigui tigui on a acca ɗo ñawla gongol haray fala kadalik donc ɗum ɗo wiyete al iqama tawgol hiɗa jooɗi nokku goto sa jooɗaki tun haray tigui tigui on encore ka kan ka waɗɗakima sakkitorum ɗum e ɗi sartiji ko honɗum at-taharatu min damil hayd wan nifas ɗum ɗo ko sonna ɓen concerné yo taw sonnajo on himo laaɓi e ƴiiƴan jibinan mana
o jibina fewndo ɗon ma ɗum himo laaɓi e régle makko on o yi'a ella si tawi tun ñande suma yewi go'o himo yi ella waɗɗaki mo si tawi tun ñande suma yewi go'o himo jibini o laaɓali waɗɗaki mo kanko himo sorta par ce que o laaɓa fi wongol compatible e horugol ngol ko ɗum ɗo donc haray ɗiɗo e raɓɓinɗinade ko ɗiɗo woni sartiji korka kan en hawtidiri noon sartiji tawayɗi ɗin ko waɗɗagol e sartiji sellugol fow no mindirno noon sardan en ñoggi en soggi fii yen heɓu tan on iwen ɗon yahen e bonnoji korka kan no famirɗon noon kaɗo korka e piiji buy no woodi ko moƴƴintaka no jeeya e mum waludugol e annuye on annuyo mi horay janngo ɗon andi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki man lam yubayyiti siyama fala siyama lahu kala mo waalo daali annuye o hooray janngo haray de o hoorali ɗum koko anniyete si allah jaɓi mi hooray ili hande ha ndu timmina no gay jeena ma capantati hano nduya yira o on tigi anniyo no woodi détail hoy toon karmo koɓe wiɓe ñande o ko ya anniyo janngo mi hooray ɗiɗi faɗɗi janngo tati kono ɗon tampere nden no ɗuuɗi haray noon no lundi magasidu sharia on haray on tigi anniyo ñande wotere inchallah mo hoorde suuma e halas donc haray wano ɗinno moƴƴereji e moƴƴinayɗi suumay on ɗuuɗiri noon ko noon kadi bonnayɗi ɗin hiɗi ɗuuɗi e yahay e majji ko honne on ɗum bonnanta goɗɗo so hoori awwalu dhalik wusulu shay'in fil jawfi biwasitati lfami aw il anfi sawaun kana aklan aw gayre dhalik fi qawli kathir min ahli l ilm si goɗɗum yottike ka nder suudu nanen fota ka nder reedu afwan ka nder reedu ma si goɗɗum hewti nder ton foti kaka kina rewnaba foti kaka hunduko rewnaba si memoyi estomac on haray korka wonti kanka firtike ɗon hiɗa waɗa tan mbi ɓe hewɓe ƴakkugol lekkoy on andi ɓe no yiɗi fijirgol lekkoy harna gosagol goy ƴakkugol tum piihoy haray sa geri ha moɗi haray korka ma kam boni no woodi wiɓe haysko biire moɗuɗa haysko e kala ko wawɗa moɗude si yehi ka nder reedu ton haray korka kanka boni no jeeya e muɗum honɗum al aklu ñamugol tawagol pas ñama haray korka kanka boni no jeeya e mum honɗum ashurbu yarugol tawagol pas yara on ɗon kadi haray korka kanka boni ko honɗum waɗi si wiɗen tawagol pas ɗo en feƴƴu ɗon si goɗɗo premier jour on ɗum no heewi wadde premier jour sumay on arontino hoori tun ƴawano ka kafe walla wowtino ay donma en kafe ɓe jonne kafe on ko tuya golgol miɗo hoori kono hara feƴƴoyi andi oɗo o ñaami o yari e wi bonnay kono oɗo noon o tewaki oɗo masala makko on nono kelɗiɗi no woodi hadis ka nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki man akala aw shariba kala ñaamuɗo ma yari hara o tewaki fa innama atamahullah haray ko allah hokki mon noon kado sen tippi o hadis ɗo e wiya o yoɓata no woodi karamo koɓe buyiyaru ɓeɗon bal wa fihi dhahaba aksar ahlul ilm ko ɗon karamo koɓe ɓurɓe hewde ɓe yaari ko wondema oɗo o yoɓata mo wawi wonde o yoɓali amma noon so wi kadi o yoɓay no woodi kadi wiɓe yo yoɓoy ñallal ngal falahu dhalik mo wawi yoɓude donc ɗon kadi walillahi alhamdu ko dambugal yaajungal moƴƴa donc hara en andi tawagol ngol pas ñaama yara haray ɗum ɗon bonna e korka kan haray ko honɗum kadi watti ɗon man istaqaa amdan tewiɗo looƴiti tuuti oɗo kadi korka makko kam boni tewiɗo looƴiti annabu jungo fijirɗa ton korondolngol ha ɗuma si wubbi a tuuti haray korka kam boni ko honɗum amdan on nafi en ɗon sendidirgol wi'a ko si on tigi tewi par ce que goɗɗo no wawi tutugol hara o tewaki so ɓennitali haray korka kam bonali wono masalan on tigi sullo ɗuɗɗina ha feƴƴiti donc andi woɓɓe hula o suuma ha feƴƴiti ɓe falte sullagol ɗon soƴƴora hirtoronde wotere o faami sa sullike noon ha feƴƴintini wonde iɗa wawi walagol tun estomac on ta supportata par ce que machine ji do aɗi wugugol ɗum hara iɗa jooɗi jonnon a ñaami ha a walike machine ji ɗin ala ɗumannade immoɗa tun estomac wurwurun no op tuta on sanga ɗon ɗum ɗon karamokoɓe ɓen
buyno yaari haray bonali ko fellita fottana kon ko looƴitiiɗo oɗo haray korka makko kam boni man istaqa. jowi on hombo al istimna awil inzal tewagol pas fijira awra mum on ha ndiya yalta ton. goɗɗo fijiri awra mum on ndiya yalti haray korka makko kan ka boni. na haray ko honɗum kadi watti ɗon e bonnay ɗiɗin rafdun niyati innugol titigi on komi horno kon mi firti hay sa ñamali haray an e sumay on dondiri on andi e wino a waloda e annuyam si on annuye yahi ha ɗo tummo ñaloma wi titigi kadi ka décision ma a firti annuyam haray sumay e yahi ngal ɗo ñallal a yoɓoya ngal. no jeeya e mum honɗum arriddatu yaltugol l'islam. si woni ɗo kadi alhaali ari e ma ha a desidi a yalti l'islam haray ko ɗum woni a fitti sunɗum a haykori kala ko woni nder ton ko lasli on non déjà on andi ko ɗum fuɗɗorno ɗe wiɗen no jeeya e certifié on tigi hooru tawgol ko julɗo. si tawi noon a firti l'islam on suumay on kadi firtori ke ɗon on kadi haray suumay on tigi on yeehi. no jeeya mum honɗum aljima'u fi nahari ramadan rendugol e sonnaje mum e ñalorma suumaye haray korka on tigi kam boni. jon noon ka rendugol ɗo piiji ɗinno ɗon ko ɓanginten wiɗen aljima'u fi nahari ramadan rendugol ñalorma suumaye jaka holliri si ko jemma haray hino dagi par ce que attention kadi no woodi woɓɓe wallahi komi ɗuɓe ha hino sikka si suumaye hewti kamɓe e sonna maɓɓe naɓe kafo hay danke no woodi hewtuɓe ɗon e majjere wallahi hara ɓe sikka si suumaye hewti kamɓe e sonna maɓɓe ko ɓe duwondiri taw a faaya e woni ɗen hewtintina kadi e majjuɓe ɓe no woodi ka sikkuɓe hayɗe balɗe goɗɗo no lanɗolan ɗum ka yaas ɗo mo itti hendu ko ma o salligo min nanga ɗuɗa e salliga go on faami ɗum fof no woodi. nde ñanden kadi goɗɗo landike men umra mo itti hendu ko ma o salligo no afan ma o ƴetta salligi mi falja wala ko ma o yaha ka hurgo o laɓɓinora ndiyam ɗum ɗon ko faljere mo wonnande noon goɗɗo si itti hendu ko yo salligo tun kono o besonnaki yahugol inna ko ma o ƴetta ndiyam mana o yaha o laɓɓino comme hurgo ndiyam ɗum noon haray ko faljere. aywa haray ko wiɗen aljima'u fi nahari ramadan rendugol e sonna mum ñalorma suumaye haray ɗum ɗon hino harmi bonni korka on tigi kan. joni noon kañum hino seedi e ɗiya bonnoji fab fi honno puisque ɗo a yoɓay ñallal ngal a waɗay kadi kaffara ɗo punition no wodi a yoɓay ñallal ngal waɗa kadi kaffara. ok joni noon no ton bonnay ɗi tawa hiɗi yeddotira no jeeya mum honɗum man akala aw shariba zannan dukhul al-layl summa tabayyana lahu baqa'u an-nahar. mo ñaami yari hara duule no waɗi moƴƴa yaasi wingi no niɓɓiti o jogaki montre sikka titigi on futuro heewi ndara ñaama tun henta ndara har heewani mo montor ara ɗon ɓanginana mo ene har heewa no lutti 15 minutes ma 20 minutes oɗo korka makko kam boni kaka bonale ko ɓuri feeñude kon e konguɗi ɓurɓe heewde karamo koɓen ko yoɓa ñallal ngal. si wiyama o yoɓay kon no holliri ko korka kam boni. no hewtintineɗon hombo man akala aw shariba zannan baqa'u lleyl summa tabayyana lahu tulu'a alfajiri. mo ñaami o yari ka sullagol himo sikkude ha joni hewtali kerol ka sulleteɗon tun o waɗaniri don tun o ta hentinoke oɗo korka makko kankan kadi boni o yoɓoya ñallal ngal. est ce que o continue o ñaama la o ñaamata fi honɗum ihtiraman li hurmati ramadan yo teddin horuɓe ɓen o teddina suumaye on o ñaamata kono noon haray himo ɗaɓɓira yoɓugol ñallal illa annahu halafa fi dhalika
bado ahlul ilm no wodi karamo ko be seeda lundi be dun non be ni o tigi tigi kambe be yaali yo yobu kon non was-sahih walladhi alayhi aktharu ulama annahu yaqdi zalika al-yawm ko selli kon tawata ko dum karamo ko be heewbe buri yarude ko haray o yoboyay ngal do nyalla haray no hewtintine mo sakkitorun dum hondum yahugol pikir soƴƴinayɗo pikir tawayɗo jonnete force itta heege nge ɗum noon kadi bonnay sumaye o wa kadhalika alhijamatu hombitagol wonande karamokoɓe tawnuɓe ɓen hombitagol ka bonnayɗi no wodi karamokoɓe ɓe tawna kono no wodi yaruɓe hadis arɗo ka Abu Dawuda e defte goo hiɓe senditi kattaw ka sellugol makko karamokoɓe goo wi mo selli no wodi ɓe la o sella nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki aftara alhajimu walmahjum hombituɗon o taƴi hombitaɗon o taƴi ɓe fop korka maɓɓe kam boni sen jetti o hadis ɗo en wiyay kala waɗɗo ko wiyete kon couping alhijama yaltingol ƴiyam bonnan ɗan waɗanɗo ma on korka mum kam boni an waɗana ɗon korka ma kam boni donc haray ko ɗiɗo woni komi anditi ɗo inchallah e bonnayɗi korka ɗin haray cheikh Souleymane en hiɓe ga ha yamiron ɗo ko masala fiqhu ni ina deftere kadi mi jogiti ko ber ko Allah andintinimmi ɗo kon ɓe waɗa e mum talik kono ɗo emi jontude micro on mi arta e piiji seeɗa tawɗi ɗi bonnata korka goo on honɗum waɗugol parfum ɗum bonnata korka ɗiɗi on honɗum mettugol ndara si lanɗa weli bonnata korka non siko yette bajo de siko yette jallojo no wawa bonnude par ce que so beƴƴidike tun awa si wonti ɓennade ƴakkal ngol paykum goɗɗum tuttanamo fiyo ɗaatu ɗum kadi bonnata korka kan si on tigi ɓennade wa kazalika ndugguwi ko woni e usine hara ko wano gollayɓe ɗum hara waɗa masque ber ko on tigi fifoto ɗon kon ɗum bonnata korka wa kazalika moɓidirgol tutaɗe munɗen ɓennaɗe ɗum kadi bonnata korka wa kazalika pikir simple bonnata korka e fatawa cheikh al islam ibnu taymiyat al harrani ɓeɗo ɓe maki kamɓe pikagol ngol bonnata ɓorugol ñiire bonnata ok si ɗum ɗon feƴƴi so ɓennali ƴiƴan ɗan nam ɗum ɗo fof ko sarti ko so on tigi ɓennali en adorino dow premier ko adde wigol ko yottagol goɗɗum kareeɗo donc en andi kala ko yottoy kareeɗo ɗon kan haray du'ama ɗon en ala yiltatagol e ɗum ɗon awa haray ɗiɗo piiji ko piiho cew koye tawa koye karamokoɓe ɓe mbuyi no jippiti e mum hayfini no jeeya e mum sintingol hunde wano ka gite lekki gite ma sintingol ka kinal harana ko memoyta ka nder estomac no jeeya e mum poɗugol ƴiiƴam wano waɗugol bilan sangi donc ɗon noon kadi hiɓe lurri no wodi wiɓe si poɗugol ƴiiƴam ɗan ɓatunɗa yalti quantité o hewtintinte hombitiɗon haray boni wodi wiɓe la hombitiɗon ko hadis sarih ari e makko laaɓuɗo pos amma poɗɗo ƴiiƴam fi ñawdagol donc on ɗon haray ala yewtere laaɓunde poyi arde e mum ɓangini wonde haray boni donc yabuga masalan ashayu ala aslihi wa huwa al jawaz haray hunde nde lutta e kala asli ɗum nde ko dagagol kono haray min miɗo yi personnellement berkum mi yurni kum si hiɗa mari ton jour ji goɗi ɓoroyta ñiire ma poɗoya ƴiiƴan hara na fewdo horuɗa accu ɗon fewdo ka horuɗa ɗon haray ko ɗon ɓuri haray mi daroɗo haza wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Aray en weltanike oustaz Ba en toriki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah waɗu en min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Yo non on ande ɓe inni mono mari peɗa o ŋañorta wombo inchallah haray oustaz meɗen no ɗo en junnitayɓe ɓe waɗana en taaliki
on sa feƴƴen ka landude seeɗa inchallah o duwondire mon kala hewti ka muɗum ganda kan haɗa yette bari ɓen ɓe falama senade oustas faddal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aray ɗo taali ko si tawi si pullo yewti pular tawi ko fulɓe yewta kadi taaligi ala ɗo ko rerɗingol yimɓe ɓen gollitirgol ko ɓe ɓangini kon. Haray e wakkilo kadi janga waɗi noon senagal ko mo haddara tawa hiɗa jangi e ma a janga no wawi wasi on wal tufingal e ngal tufaki si tuɗama ka pompi ngal tufaki ngal sa tuɗi ngal heewa heña tufingal seeɗa ngal sa tuɗi kadi ngal heewa heña kono important sendidirgol ɗe kanje ɗiɗi ɗo ko si pompi ɗin fermama jon si on wal tufingal ngal kono seeɗa seeɗa wayra ko tew hari no yahi ha kagaɓe tawa iwtike sare yaha ɗon haalan jogiiɗo si on wangal tufaki ngal siko feccere o tuɗi o tawta e feccere nden to siko ngal tew o tawta e ngal tew. Sey Fawzani hafidahullahu wa ra'a holli wondema hay landagol ko si a jangi ɓe ma kay hada ma qaddara allahu li an urida fi hada albab fama ashkala alayka ayyuha alqari'u fas'al alulama. Piiji tati ari ɗo gogon ɓe wi yaadi ko kala ko haton jina ko ɓenni hada ma qaddara allahu li an urida fi hada albab ko ɗum ɗo Allah hoddirani mi jolno e ngal ɗo damal. Holli jangowo kadi ko wakkili wo wonde jilɓana ɓen fama ashkala alayka ayyuha alqari'u tam fannu ko fas'alil ulama. Kala ko jilɓanma noon landoɗa karamogo ay diina ko gurdam a wata gurdam maɗam fuu tawa ko an ko si koya lando tum desa si goɗɗo janga hay landagol o wawata par ce que ko on ɗum waɗi ka toɗɗiɗa landangal wiɗa min miɗo mari muskila hakkudange ɓeygu amma hakkudange gollo haɗa ɗi jabotoɗo ko landote ko hukkum ko hollu woni ñawore goɗɗo si kafidi e goɗɗo golle ɓe yaari amange ko toma adana kadi sa winni min e sonnajo an wonɓe ɗe yeddodiri ni e ni yani ɗo jabagol mo ɗo ngol haysi mo wawi wonno no gasa o wiya o anda haray koyen wakkilo ƴetten defte ɗen heɗagol muhadara on ko ɗa kala hunde ko nde ruttete ko e lasili majjo mayre on ma faade e lasili mayre on haray neɗɗo on ko be o wakkilo o janga man arada al ibadata yusammiru lilil faalaɗo de rewde Allah wo o ñoranto jangugo haray en weltanike ɓe e ɗiɗo sartiji e ɗiɗo bonnoji ma yufsidu sawm wa yujibu alqada wala yujibu alkaffara wama yujibu alkaffara walqada yani ma'an fu ɓe ɓanginani en kono ko wiɗen ɗo si wonoyiɗo ha janggo yanana ɗo ɓe min ɓuri e andude ala e landikiro ala jalfa Ustad Amadou en yewtuno en ɗo fi yani surutuji e sellugol korka kan koɗi jelu haɓe ma kono koɗi jeego ma kane en ɗi ara kono ɗi ardodiri ɗum ha won ɓen ha Ustad en ɗo de goɗɗi ɗi yayi ko on ɗum waɗi ɗum ayi o wino ɗen kon nane kasi yonje wakkilo ɗen jange sa jangi a ari ka wajeteɗon ko imma ɓeydoɗa ma ɗum anda ma ɗum ɓeyda la yahla ahadun anilillah hay goto yeewa ga e Allah haray ɓaaɓe ma kilande no woodi min ko hiltoto tun koye masala goo kadi lurraɗo gallama tajidu mas'alatan fiqhiyatan la fiha khilaf no fandi ko tiyata e mas'ala hara lural ala e makko ɗe geni no woodi ko toon ɓe yettata ɓen innata al itlaq woɓɓe notan at tafsil ka telen ɗa man akala wa shariba dhannan
yani لدخول الليل karamoko ɓen e on no nette wi'i ɗo sikke wala oɗo ka yoɓay ko fi on ɗum noon al aslu ko honɗum ko ñalorma o amma no man akala wa shariba dhannan li baqa'i leyli karamoko ɓe wi ɗon al aslu ko jemma o haray konngol ngol ɓe wino woɓɓe wi o yoɓatame haray woɓɓe no wi woɓɓe andi mi yeti kon ko lurral ɓe andano aɗa wonde ɓe dallinora hadise goto hara kon lurral hakkunde maɓɓe ko bi aw min aw ila aw ala hara ko ɗum waɗi ha ɓe lurri hadise ɗo ƴetta misal ɗo tipporgol koppi ni e yaa tipporgol juɗɗen ka julde ko hadise goto la yabruku ahadukum kama yabrukul ba'ir ɓe a wi ko naɓuɗo juuɗe ɗe wo adoyi naɓu juuɗe ɗe wo adduɓe ɓen sifa o adduɓe fiilu on wono cheikhu albani waman shaya'ahu ɓen ɗon inni ko jicciɗo wo farqu kadi koppi banu adama e koppi mummunte no setti koppi min mummunteji ni kaka koyɗe yeeso woni koppi meɗen enen ni kaka koyɗe woni joni noon ko baraka nelaɗo ma ko jiccakol ɓe wi na wona fiilu on ko sifa on cheikhu albani ni la wona sifa on ko on ɗum ko fiilu on ɗum ɗo kadi famugol nahawu on seeɗa waɗi sifa on ngeloba ko koyɗe yeeso ɗen adoton kono mba jiccoto koppi mabba on kaka koyɗe yeeso woni amma enen kadi wo ko adiɗo naɓude howru wo ko on jiccori wano ngeloba jon noon iskal on konto cheikhu albani ɗo faydi wiyeten fooliri e yewtere nden ɓaale ɓe ɓuri ɓeya kadi ɓe ɓen tigi no irriti karamokoɓe wano saudi ɗo e ko hinaɓen ɗo wonde cheikhu albani ko muhaddith asirina ko fi tuyen faamu misal ngal ɓen ɗon inni wo masalan joni cheikhu albani si ɓe anduno hara asaba rawi wano karamokoɓe saudi ɓe makiri noon minen kaka maɓɓe men jangi kono si ari masala fiqhiya koya ndaaru ko ɓuri wonde haqqille maɗen ɓuri ƴettude e dalil mum wo waɗi noon ɓe inni ida lam tafham awwal al hadith fa akhiru al hadith yufhimuka si a famaɗi sakkitode ami adorde hadith o la yabruku ahadukum ma yabrukul ba'ir ko nelaɗo maki wal yada yadayhi qabla rukbatayhi cheikh albani ni ɗo ko nas joni a wasi awrita joni a tertoɗen awwalal nelaɗo kadi yamiriɗo ɗaɓe haɗi la on ko la nafiya ka la nahiya ka la yabruku la nahiya la yabruku ahadukum kama yabrukul ba'ir ɓenni noon wali yada ɗo ko fiil amri yaftadi lwujud wali yada yadayhi qabla rukbatayhi haray ɗo on tini ɗo ko hadise goto haray honnene ɓe fof ɓe dallinori haray ko min kon ɗon tambi tun kono haari ɓe sappike ɓay gadi ashara ɓenni badul ulama haray ko noon inchallahu e weltanike men janni ɓe figa ko maayo mettugo gerdude inchallahu la siyaman fi fiqhil ibadat. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ay tigi tigi en weltanike ɓe fof toriki Allah shakirul hudu aidan bi husnil istimam min weltanike onon kadi jooɗiɓe heeɗiɓe toriki Allah yo Allah faami en newinen en feere gollirgol kay ko famɗen ko amin ara inchallahu joni en feƴƴay ka lande haray min mi fuɗɗora min taw ustase maki ɗo wondema mo fijiri hoore muɗum ha ndiyan yalti haray suumaye e boni jon noon ko ndiyan ko masiyu ka ko wadiyu ka ko maniyu wawata yaltude hara suumaye o boni ɗum noon lamdal aranal ngal ɗon noon ɓe wiya o ala ko muyndi pati nene o ko onon yewti haray ɗon min komi faami kon insam lanfusude korum ko mbaɓennawa ko boboti adoto jawde kala dillata sinande wuro ngon fof fowdi muuti haray min on komi faami ɗon si tawi na ɗum sa taw deƴƴude haray ɗon anndi haray baraji mon ɗi ko so wi nano si tawi nano min hara komi faami ɗon ko mani woɓɓe wi cheikh usaymin wi o hay masiyu cheikh usaymin mi annda hal huwa tafarrada bi hada al qawl ɓano ara toon goɗɗo no waɗe kono noon haray ko fanda ɗo gonnete ha ndiyan yalti haray ko mani cheikh usaymin
وألحق المنية بماذا؟ بالمزي. والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إلى الله أسلم. إذا كان لك زيادة فيك بسيك أنا قال كون أبيت تنبين دور هي مزي ودي ماني هي ترتي أو رمو نيارو مسؤول هاي نيارو مسؤول تيجي أيو مودي أو فيجي غوتنو أو تيتو دونو سيرتينو مسؤول كيدو سينغير سنديري على فيجيها كون بين نكاران جاني تأثيرات بما فيجيها بس كي أنا نكرم أكو بفيجيها بيننا يعني هو ينظف نفسه حتى يتنقى حلقة الدبر ɗum ɗon firano israɓe mum on andi ɗum ɗon nene so ɓeydi ko on tigi ya laɓɓino ha wiyani hirindiri duburi on laaɓa poy poy ɓay wawa ɗen kumbobo noon so watto conci makko haray ɓe inni par ce que no ton o nata kon aynun najasa wa atharu najasa wa raihatu najasa ka ɗum ɗon foppo aynun najasa ko soɓe on tigi akramakumullah atharu najasa ko batte on o andi woɓɓe doloke muɗum modduno mawɓe goo no wawi andi mawɓe men ɓe no wawi pula ɓen ha ceerno mi anda si nete modda doloke mais hene andi no haari yarɗo nete o ko wiyete ko weela he nete ɓenni o awa hunde kaari ɗum ene o nete kam enno o wajatano par ce que ko wojji me miɗo min mi wi nete on wina nete haray ko ɗuma sara ko goɗɗum e muɗum haray ɗon on andi sigiya on haray ko noon tigi tigi on ko ɓuuri e raɓɓidude kon neɗɗo on yo o rento e tifa ɗin ɗon piiji yetta jannabu an haada wallahu taala jasakumullah jasakumullah ahsana jasa joni haray dammugal ngal udditama yette bari ɓenno mari ko landoto landal tar lenga illa makko mi landa mawiya assalamu aleykum waaleykum salam haray ko mi faala landagol ɗo ɓay no mankiron ɗo ni haray yewtugo wona e sonna mum ha heɓa tuuyo e muɗum masuyi yalta maɗum ɓe fija hara wona mbaldi woni hakkude maɓɓe masuyi yalta maɗum ko maniyu yalta haray ko ɗum ɗo mi faala andugo haray ko on ɗum woni ñawore ɗum ɗon kadi e nder suuma ñallal suuma e assalamu aleykum on nani ɗum ɗon ɓe makino e ndiyanti pique ara ɓe ñallal yoɓetengal par ce que o andi ko ɗum karma ko ɓe figa ɓen no haɗi hay sonnajo on makkiyagol bimbi andi no ara yette baɓɓen andi ɓe yananino men nane ñamugol ha ƴetta tuggol ɗum andi ɗo ara ɓe jogui forcé wosi woni ha fewdo ɗo kalan sara sima faala o makkiyoto o watto kadi ɓiƴi koye o jinda yeeso gorko on ɗo andi gorko on arano wawi o bolli ɗu bangi hakkude ɗon kono bimbi jogandema bimbi ha e 12 heures wona yo makkiyo o jooɗo yeeso makko wona kadi o waɗu ɓiƴiɗi o jinda o haddowde nde o tentina ma waɗa o jinda yeeso mawɗi ma amma siko ka o defata toon amma noon onon ɗo yeehi ha on tigi tawi ko dogeteno on tiyayi tawi ɗaɓɓitoyi toon onon tigi on wi ɓe fiiji alay de ko ɗuma o hillala kon ko laylata siyam ko bane pelle ko jemma nani ono enete o hillalakum laylata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum haray ko ɗum mi yinni anani nane ɓe anminaniɗo usaden ɓe jannilan ɗo pular a wiya ɓe nayi wo hiɗa a wiya hirande ma no selbi ha tawa goɗɗo no ƴetti ñeddude haray ɓe makimi haray no tawtine ɗon anani nane honno nete ɓe innima wondema ene tigi tigi on haray on fijirgol awra muɗum on ha ndiyan yalti fisi on tigi fijiri noon ka ɗuma ka easing on woni ɗon sonnajo on tigi haray tigi tigi on ɗum na andi wonde ko waɗirten awamu o seeɗa yette ba yette jallo ko fiita en hulidir andi sa dummini ka haɓɓi yeeso ngo wa fintondi finto soppi andi ko ɓawli ko ɗon arata hadda joni fof hay sa yewti hay sa wi aljanna on ɗa ɓe hulay nelaɗo kana yo jamilu maga assahaba ɓe fijirayno sahabaɓe maɓɓe ɓen aray ko ɗum waɗi kono bil haqiqa no jamala on no mari hududu ala hududi shar'i harayna ya waɗu kadi haɗu laymangi muhadaraji ɗin fof a pese sama kala tina ɗum a wonano yimɓen ko nga ɓe sikka ko sama kala wowɗo kono haray ɗo on haqiqa tan wona mawɗo wona honno andiɗo wannona ɗo min ko to ko honno ko France min ni he tagoto testu iman mum e piiji ɗiɗi
debbo goɗɗo e honɗum e mbuɗu goɗɗo wota testu imanu ma ɗon de sa testi imanu ma ɗon no heewi ka feeloya konko english wiyata ko e wattana hila testu imanu ma e goɗɗum ngo wigol a wawti ora pottiti ɓeygu ma si futuro juulama onno e nette arayno tonta ɗon ha kadi assalatu hayru minan nawm jazakumullah hamɓe kadi nam yona lanɗoɗen taw arɗi ka muhadara ma yufsidu sawm wa surutu sawm ma yataallagu bisawmi on tuma noon si aroyi harijul mawdu on yani waɗo en ɗin ka divers sakkitore ndin noon par ce que ko ɗum ɗa ɓenna ɓaddi ɓenna honnote fiqhul awlawiyat faamugol ɓurɗi handude ɗin ɓa ɗum ɓe yewti en fi korka marɗo landal fi korka o ko kanko ɓuuri jogade haqqiya on tuma si ɗon gasoyi on tuma haray ɓe wawi ɗen wawi addude harijal mawdu ko fiyo juɓɓudi wonu annisamu asasu kulli najahi gasi ɓeɗon no landi wonande nawnuɗo jabet ala o pikoto laaɓi ɗiɗi ma laaɓi tati e nder ñallal ngal ene oɗo no wawi horde ka o wawata horde ɗum ɗon question bismillah alhamdulillah ara e oɗo si tawi docteur jon hay sina julɗo ko holniɗo tahassusu makko on ɗum woni on no wiyete spécialité makko on ko mo andineɗo nawnare si oyat ɗum o hoori ɗum wona e saabu zohuɓe nafsihi yaltugol wonki makko ki haray mo hani ɗoftade min ñanden ɗo docteur no yitere han ɗo ñande 5 décembre mi landi docteur mi landi ɓe inni wona yo mi uggino few wona yo mi salli mi taami ha mi sikki mi lutta e tamagol hari on e ɗum maɓɓe docteur e wi ko yomi teddin konngol ko foore siyejo kono ɓa ko kanko ɓuri wawde opérgol yonno e nette guiteɗen ɓe inni wo simi dikkoyi ko cellal ngal mi yaynoro yaruno ɗaɓɓere kamal ko si a waɗanilan sartiji mi bonniɗi wonno no gasa yitere nde bona o andi ɗon randaki hadisi ɗon me aduma mi landi karama ko ɓen ɓe waɗanimi haɓɓugo haray si on tigi ko docteur jon no holni e spécialité makko on ɗum woni on e nette hassusu makko on haray on tigi no hani jaɓude o eta haray min ko ɗum mi faami wallahu taala andi na hari on landaki ɗum ko hirsange o huttete o wi ɗon ko nawnuɗo jabet est ce que mo paray par ce que on kadi landal ngal moƴƴa ko wiyani tum naw ko on ɗoni ñawore nawnuɗo tawa o wawata mbiyan salan o pikoto hunde kaari na maray ɗon kadi etugol ngol ɓe winni ko kilo wa nisfi par ce que ko feccere saha urene on tigi ɗon kadi no ustade maki no albabu fi dhalika wasi on zaman ngal no yaaji si a faala ñande wo ñallal e yawtungal wo karamakoɓe go yuhabbiduna dhalika ɓe ɗum ɗon haray ko hara ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude wi mana ko honno ko ɗum ɗon mana jon si ardi accugol ha ɗuma e ɗuma o ɓen ñallal kala o eta woodi wiɓe simo faala eta e ñande ko jonna simo faala accay balɗe sappo et simo faala accay ha tumbere o et simo faala accay ha ɗumaya o eta simo faala o jonna e goto simo faala o jonna e tato simo faala o jonna e goto kala ñalla albabu fi dhalika kama قال الشيخ في أول الوهلة أري ونودر إن شاء الله والله تعالى أعلم gasi jonde ƴedde ɗiɗi pet par ce que luttani en minti joyi hara en dari keɗo ako 15 ne 15 wa bisimilla hen kanko humiga o yahi toon fi juulelgol toon tawno enen ga ko capantati toon kamɓe kamɓe limiri to ko capantati hay ko ɗum jokkata e mum ɓeɗo no landi ɗo kay landal wondema wano enen ber sikki ɗo enen en horno e tenen ɓe guine ɓen kamɓe ɓe hoori e talata
woɓɓe noon horno e tenen kadi joni noon immoɗa noon yaha ton hara a faala juuliroyde ton joni noon an sa wi a jokka e ɓen tan no gasa heɓa 50 joni noon haray kon no guerata ɗum no joni aywa inchallah komi fuɗɗongal tun haray oustage en gayni to haray ko addi taw fi fuɗɗagol ngol ɗo donc hannde haray guine ngol laawol ɗo haray ɓe falju ko laaɓi kon poyi ɓe falju kono noon haray kadi si laamu falji faljere nden hiɗen anndi sikke o alaaɓe anniyotako kadi fiyo bono yimɓe nodduno bon selon ko men humpiti ko nokkeli ɗin fof noddeteɓe représente ɓe ɓen e moyen guine base guine hot guine non ha tigi tigi humpita har yiyaka si ɓe waɗi déclaration o wonde hoorama o e talata kono ɓawto ɗum feeñoyi ndu yiyama la guine toon tigi tigi ɗum ɗo ko ɗo woni ko selli kon donc haray hino waɗɗi kala wonɓe guine ɓen ton tawnoɓe ɓen hoorali yoɓe yoɓu ñalla duwaka waɗede polémique fusno laamu ngun no wawi faljude donc haray tawnoɓe ɓen jaaɓi ɗoftike laamu ngun ɓay ko ɓeɗo hikki yeeso maɓɓe falahumul ajru wa thawab ɓe mari baraji tawɓe ɓen kañum kadi felliti ene ko hande woni suumaye ɓe jokki sawdi e hadis wiɗon suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi hoore ɓaydu yiyama ɓe jokki ɗon ɗen kadi ɗo mari baraji falamru fi dhalika wasi aray ko muradu yajundu noon kadi ndu duwaka faaɗinede ma felidire ɗon ko ɗum noon piyum watti kun ɗon noon kun sakkitoron kun joni noon si goɗɗo Allah hoddiri o humi beldiki ɗoɗe e tenen o yahi tawoyi guine masalan kamɓe ɓe hooray 50 o ɗo ñande ɓe wi ko idi o ko yo juul nden ñande ko yo juul nden ñande joni mi jonna o règle on ko honɗum kala leydi ndi wonɗa ñande ɓe hori o ko ya hooru kala leydi ndi wonɗa ñande ɓe taƴi o ko ya taƴu joni noon si tawoyi hiɗa mankini yoɓoya nden ko mankinɗa kon est ce que eɗen famodirde si tawoyi kadi a ɓurtin ɗum ko baraji wonana e ma kono nelaɗo maki haddi selluɗo assawm yawmu tasumun korka kanko ñande horuɗon iidi on kadi ko ñande tawi sellanta goto wongol e leydi o yaha kanko tum mazhab feere la donc haray ñande ɓe juuli iidi o surtout iidi on ko on tigui juulu simum mankiri o ɓe yoɓoya ñallal ngal haray cheikh en no mari taaligue mum haray ko ɗum ɗo inchallah taaligue wo ɗo ko on geeli ko gawlu Safayi ɗo woni feere gawlu jumhur on fof woni feere imamu Safayi kañum ko kanko tabintini ko wiyete kon ihtilaful matali on amma jumhur ko ɗum woni figi on no ko important moƴƴa jumhur on fof no fottani hadise on suumu li ru'yatihi na li ru'yatikum kala kam docteur Mouhamadouri ko waɗi fatwa kon kala ñamunoɓe e tenen ɓen ɓe mari on yoɓugol ñallal kono kaffara fawaki ɓe bakkatu fawaki ɓe waɗi noon ɓe ɗofti laamu kono ñal docteur Mouhamadouri bari mo gel ɗon ko ɓe maaki kon par ce que hada ko gawlul jumhur amma imamu Shafayi koko ustad en maaki ɗo kon ko ɗum faamugol konnguɗi karama koɓen ko important jiddan kanko imamu Shafayi rahimahullah ko gando ɓe inni law kana al ilmu bahran lakana shafi'iyu safinatahu lakana shafi'iyu safinatahu wosi tawi gandal ko baharu non wo ko imamu Shafi'i woni on ɗum laana kam aray ko noon inchallah so on tigi min gawlul jumhur on e landal moɗon ngal on tigi humiɗo o yahi lagine tawi ɓe hebbini kanko tawi so wi o hooray ha ñande ɓe hoori waɓa 30 ko ñande ɓe o humi timmi 30 wo ko nden ñande ko yo taƴu o eta muudo makko on habbo haysi woni balɗe 3 o julta iidi kanko tum o ŋiñataɓe kadi o felataɓe kadi waɗi no ka safari ɗa nane sahabaɓe nelaɗo fayasi goto ɓeya hoori ɓeya taƴi ɗen andi hadis en kono hay e goto horuɓe ɓen la ma aba as-saimuna maha al-muftirin wa ma aba al-muftiruna yani maha as-saimin haray ko noon on tigi jooɗo fanka kono sellantamo ka o ɓeyda himo o andi o parce que ɗo sa teyke pas a ɓeydi ɗo jowa ɓere hiɗa andi a ɓeyda woni
on tuma ɗon haray ɓe inni a waɗay sujudu sahwi haray kadi ɗon ɗamari waɗugol istigfara waɗi a tewiki a ɓeydi ko hanaka ɓeydede wallahu taala